korang kaya. Kaisa kok norno sanai 2023 ni election no sing bubugrano to support kainai no, there is no doubt, but election is gang bubugra kaisa kok samani tongo, that is ADCO je funding paimani state government ni theke je rang rohmani ar rang ni hisab kitab website danai nei saubo tiga sesaka saya okongno bubugra sesa saya anko khana bubugra haini sawo ADC election pro election is sekarang. Jadi borok power paikengke state government ni theke beseg rang paikya te phaya abno kaisa website o dawinyai borok ni beskango khunungnain saw sekang obosra saka saya norok sekang saka di sekang ampurang ko pagen kok sana sera saka saya Saka Sanjay Debarma Saka, yes, they sab Simonka, they sab Kanakako. They sab Kanaka, Uko, Jebugra Saka, before ADC election, Zodi Borok power of Ikenke. State government ni theke beseg rang additional rohorka bo jaga sabaika beseg phaikya aboni each and everything details website kaisa sanamunyai rena ini saka terus saka saya yes saka niton saka doyal sagar jamati saka yes imang nukma Barsan hai imang nukma purasa hai mukangmo acha manji debarma manji takuk tamo okay but still bubugra ni uje main topics I mean jebo website o dana hani samani aboni details pia tahu kano dayako angtam yoga okok sa abu kono bubugrani against okok samani ya but okong kama aja jepro EDC election nani pore angka klaimani tripro sayat kahina kahi sini industrial development engan namanya industrial sini ADC area wo gobang ma industrial development ni samungkain ni angka klaimen do pia ji industry ni barzan harka sini atau kera onimes deborma boni tam bo planning kai tong abu to saimi ya but last je saima mani jorawo bo gobang ma huk barong no tuinyai मतलब sini huk rogo jatre pot mukhe tong kaite kaine ni apti rogo tuinyai analyze kai tong kubang ma jatre pot okorok nanya but abu bai sini bisingo bisu sorti financial ya economic growth ng saimi ya ngaka tegi chokok sini bisingo jodi norok tring ni dino sini borom gerang ata mebar kumar chomatia je kok samani sini bisingo jodi growth ng nani sini society growth ng nani ke saita jinis develop kaini nangnai one is political because economics mane bani kaini nangnai
samani sini hukum hukum develop kainan nangai kaisa education ni samani arin bisingo edisi government tafano hukum sorry baniya no tuinai serious ya baniya no tuinai serious ya because tafana ST corporation ni theke sabono bisu jorati loan rakha aboni kono details krai je loan manai rok tam growth khai tong aboni kono details krai angkai edisi government ni bising toi sorry tribal welfare GST corporation ni bising toi je loan romani abu bosini bagi bisu jorati utilize khaimana ni moton je kono kaisa business khanya ni abu kono kono line pain krai angkai sana thangke total overall edisi area wa tongnai aba kisini borok ni bisingo je business development khanya ni bagai sayad asuk tabu phano sing a level lo thangni wan suge ko